Znate li da je Beč skrivao čudovište koje ubija pogledom? Bazilisk, pola pijetao, pola zmija, skrivao se u bunaru u Schönlatterngasse. Njegove oči bile su smrtonosne. Jedan pogled značio je sigurnu smrt. Nitko nije znao kako zaustaviti čudovište, ali jedan hrabri pekar dosjetio se nečega. Uzeo je veliko ogledalo, približio ga bunaru i postavio tako da bazilisk čim izviri ne vidi neprijatelja, već vlastite oči. A tada, smrt koja je prijetila drugima, vratila se sada njemu samome. Njegova glava još uvijek stoji urezana u kamenu Beča. Podsjetnik da su legende ponekad bliže stvarnosti nego što mislimo.